Iduća 3 dana Zadar postaje nezaobilazno mjesto za gurmane. Onda je otvoren Meet Me festival, mesni festival koji je i izvrsni mamac za turiste u posezoni. Turisti hvale lokalnu gastronomiju, ali i otkrivaju nam zašto Zadar biraju u listopadu. U srcu grada na Zadarskom poluotoku kuhinja na otvorenom, na meniju divljač. Mislim da je muflon ili srda, nemam pojma, neko divlje s njokima. Odlično. Muflonija priprema ga otočna ekipa. U iduća 3 dana probat će, kažu, zadovoljiti i najizbirljivija nepca. Pača prsa, umaku od merlota i meda, onda slanutak, to je čičvardu sa suhim mesom i zadnji dan u subotu će biti janjetina sa graškom ili kako mi kažemo sa bižima. Kulinarska ekipa do njih divljač je odlučila upakirati u sendvič. Danas vam spremamo za prvi dan u biti ragu od srne u panuco sendviču. Sve je domaće, naše. Za ovo jelo turisti dižu palac gore, a sviđa im se, kažu, i Zadar u posezoni. In the middle of summer it's too hot and we have friends here and at the moment there are school holidays. There are less people around and in Australia it is school holidays. Ono što goste posebno oduševljava, lokalni su proizvodi. U sklopu ovoga festivala mogu se kušati delicije s OPG-ova. The olive oil, it was absolutely delicious. And I'm half Italian, so buonissimo. Dok jedni jedu, drugi se izležavaju. Jeftiniji letovi i gradovi koji nisu mravinjaci. Kad pitamo goste zašto u ovo doba biraju Zadar, kažu nam upravo to. Iako brojke kažu kako nam posezona baš i ne briljira, imamo pad od nekoliko posto što se tiče noćenja. Turistički djelatnici kažu dobro je da imamo goste i u listopadu, a oni najhrabriji među njima mogu se i ovih dana okupati u moru. Gosti u posezoni traže i dodatne adrenalinske sadržaje. Zadarska regija obiluje sa takvim sadržajem, dakle da li je to rafting, da li je to kajak, da li je to biciklističke rute, pješačke rute. Nakon boravka u prirodi dodaje i tekako im dobro sjedne hrana za potpuni doživljaj Dalmacije u postsezoni.